Biyag Di Tao. Naimbag ka naragsak nga daw yo amin gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti baro a drama, makablawa mampay ni Leonida Carambas, tita Isabela, wano Alicia Isabela, Lydia Kilingkin, kan ni Belinda Ramos. Katitain tayo nga rodendenggan, ti episode 314. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Sikat ti lubong ko, Harold. Sabay ko ma, tanong ka sano ti panagayat ko kan ka. Kat kastamot ti panagayat mo kanya. Kastagmat kan ka, Sky. Awan umasping iti panagayat ko kan ka. Kat dinto agbaliw da ito ariknak kan ka. Agkalay sata ko man. Iti kasta, saan kan amapukaw iti biyag ko. Kurang pa iti urnong ko. Ano sampay ti aguray? Tinapatag, saan nga agbaliw ti marikrik nata iti tunggal maysa. Sige nga, Rod. No kasta ti desisyon mo, aguray. Day talaw na ti magustuhan ka. Gapo taman nakawat ka. Gapo, taay ayatan ka. Kat awan ti saan ko nga aramidan para kan ka. Apayan alpay ti abaga masimang pait anak kaw. Naikatak iti trabaho tatang. Nagbawas iti tao ti kumpanya pagtrab-trabahwak. Ket may sa kadag iti naikat. Ay, kasta kaday. Ay, kitagbiro ka iti sabali at trabaho. Sapay agururnongak. Para iti panagkasarmi ko makaniskay. Ang kastoy mo din tinapasamak. Di ka mapukpukawan itinamnama. No talaga desidido ka amang ikasar ka ni Sky, ay ikarigata am ti agbirok iti trabaho. Apay anak kainom ka. Ada ka di problema? Naikatak iti trabaho. Day ta ka di ti makagapu anaginom ka? Gapo tamay tantan manan ti kasar ta. Marigata nak lang harudan nga gurnong iti usaran ta. Naikatak pa ila iti trabaho. Saan ka kumanga agliday? Agsapol ka iti sabali apang trabahom. Ay, ayatan ka, Sky. Harold, nabartag ka. Di na ka di ayatan. Ay ayatan ka unay-unay. Amumatay ta. Ano basta, umanugot ka nitik. Kahit ko mabasama ka. Ay, ayatan ka. Harold. Kasano day tuyan, Harold? Dailaw antan. Agbabawi ka kaniti inaramid ta. Saan akasta? Ang kasano no agbunga ti inaramid ta. Di ka madanagan. Saan ka baybayan? Mabutangag. Amangan no masikuganak. Katalikod anak to, gaputa saan tapay ang nagkasar. Saan to ang mapasamak ti kasta? Ala, gusto da ita na pa nagdandanag mo. Diyak kaya't magliday ka kasta. Oh, ada kayo magtananang. Kumusta ti pa nagbakasyon nyo? Ay, naragsak ka anak kao. Nabayag nga pinasaan kami ang nagkikita nga kakabsat. Ay katsi ka nga ay, kumusta ba ti panagmaymaysam dito'y balay? Okay lang, mat, nanang. Maikawa iti kaawan nyo. Ala nga Rod, isimpam dagiti insang petkaw. Ado ti pasalubong ko ken kadita. Nay, nakasukat ka mahit barok. Undatang, mapanak agaplay akas driver. Ada nakita iti online nga agbirbirok iti driver na. Ay, kid na saya at bareng maawat ka adagaw sa anak ka. Ay na, sapay lang ko matatang. Malalalay ngem, tapno makaurnong ka niti pagkasaryo ka ni Sky. Untatang, day tati makagapo, no apay nga agpurpursigiak nga agbirok iti trabaho. Okay,
Tangay kompleto ti papeles mo. You're hired. Ay, thank you, ma'am. Mangarugi ka ninton bigat. Okay, ma'am. Ay, baro ka pa wano, adan pamilyam. Baruak pa, ma'am. Okay nga, Rod. Katikayat ko, addakan dito iti alas 8 iti agsapa. Agbalin ka personal driver ko. Ado nga minti negosyo. Kat masapo la bisita iti inaldaw. Yes, ma'am. Mangrugi ako ninton bigat. Siguradom lang asan ka amaladaw, ah. Day tati rason, no apay nga inikat ko ti sigod a driver ko. Un, ma'am. Mangnamnama kayo iti dayta. Kasapulak unay ti trabaho. Iso nga ramidak ti amin. Tapno sa andak nga ikatan. Kumusta ngay? Naawat ka iti trabaho? Un, tatang. Mangrugi ako ninton bigat. Ay, nasayat ah. Sayat mati trabaho. Un, tatang. Sanak mo't siguro na basta maikat. Ay, pagkunaam. Panagriknak lang, tatang. Bilibak iti boss ko, tatang. Ubing pa'y ngam baknangan. Ado ka no tinegosyo na. Babae, wano lalakay. Babae, tatang. Nagpintas kan ubing pa'y. Asino nga'y ti kadwa na iji balay na. Diyak mo, tatang. Diyak mo tinadamag ngagpaiso. No, dapay sa bali abos ko. Basta ti kunana, personal driver na ka, no? Mga no iso nga rod lati manihuam, mabalin na kasta, tatang. Nabayag kayong samot na nangururay kanya ko, ma'am. San mat? Eksakto mat nga alas 8 ti isasangpet mo. Iso nga wan problema. Basta siguradom lang asan alumagpas iti alas 8 ti isasangpet mo. Yes, ma'am. Asidaglaan mo ti pagkapak. Nasayat mat nga rod no kasta. Ma'am, mabalin ti agdamag? Anya day ta? Awan ka diti sa bali a kapamilyayo nga imanihuak? Da kayo kadilaan? Aday jay Amerika da papakin mama. Kanti dua kakabsat ko. Siyak lang tinabati dito yung mangiman manage kadagiti negosyo mi. Iso asyak lang ti manihuam. Kasta ka di, ma'am? Mala, mapantan. Iti kasit gan a branch ti may sa negosyo ti unaan tapapanan. Apaya kastoy matantirik na ka ni Harold. Kanayo nakailiw ko ang makita kan makadwa. Nakasingsingpat ngamin kanyak. Narespeto. Kan naragsak akad kadwa. Kadagiti amin a driver ko. Itikas ka ni Harold ti kayat ko apakiasawaan. Nadyak mauray nga agaram kanyak. Siyak ti mga ramid iti pamuspusan. Mabalin ka diya sakbay nga agawid na, mapantapay ag dinner. Kababayin, ma'am. Ijayak tulatan balay amangan. Siyak ti makaam mo. Treat ko kan ka. Gaputan na singpat ka driver ko. Saan mo't amasapol nga itritnak, ma'am? Araramidak lati trabaho. Tapno didak ikatan. Maminsan lang, Mat. Saan ako man napagkadkadan? Amom ka di? Akanayo nak ngagmay-may sa ngagdindina? Sige nga rod, ma'am. Inton malpas ta ngagdina. Adapay kayat ko apapananta. Ag-relax na, Mat. Uray sagpaminsan lang. Saan kita puro trabaho? Sa dino, ma'am. Iti bar, ti may sagayim ko. Sana rumba nga mapasamak ka datati kastoy, ma'am. Apay, Mat. Agbabawi kan? Nailuyos ta lang. Gaputag padata na bartak. No, siyak. Saan aga po iti arak? No, di kat. Napasamak ti kastoy, gaputay ayatan ka. Apay, awan ka di mati panagayat mo kanyak. Ha? Rumbang lang ngay takdar mo ti dayaw ko. Dinak mabalin a pagkadkadan. Tana alamon ti dayaw ko. Anya ka din dito anak aramid ko. Noy kalaysak ni Obre. Kasanon ni Sky. Kasladyak maitura da pasakitan. Nang runa, kat adamat na napasamak itinagbatan mi.
Anya tirumbang aramidak. Mabutoy nga matitibos ko. Bak nang dayjay. Kat mabalin na latang aramidan ti kayat nang aramidan kanya ka. Nagkadkadak. Naimbag mata na sa pa ka ita, Harold. Ada pa pananta. Sa dina. Kaduan nang amang ilakad kadagiti kasapulan tang agkalaysa. Naiawag kon kadagiti dadakkel ko makikalaysa akon. Ket pinalubusan dakmat. Anya? Di akon makauray, Harold. Kayat ko nga agkasarta. Ay ayatan ka unay. Sikat ti kayat ko makadua iti tong palbiag ko. Ay, akwa, sana ka may karikan ka. Tamarigrigat kami lang. Uray, asino ka pay? Saan ati kinamarigrigat mo ti makalapad kanyak? Basta tikid-kidawag kan ka. Into nagasawatan. Tulungan na kadagiti negosyok. Kasapulak matlaang ti katulungak, Harold. Narigat ti agmaymaysa. Makita nga ro tirigat mo mga man-manage ka dagiti negosyo. Ang may mayat no padamot labak nang ti pakiasawaan. Jakon kasapulan ti kinabak nang, Harold. Basta, sikat ti kasapulak iti biyag ko. Naunog manan ti pampanunutom. Masansa nakasta ka. Apay, ada problema. Ada tatang. Kat, jaka mo no kasano nga ibagak ka ni Iskay ti amin. Ibagam tay? Tatang, ipagpag namin dagiti papeles mi nga agkasar ka ni Aubrey. Anya? Ay, kasano ngayon ni Iskay na bayagan na kaayan-ayat mo? At ang amin napasama kada kami ka ni Aubrey. Kaya't natakdirak naramid ko. Nakasagana ka nung aggastos para iti kalay sa amin. Ay, unay ka na. Kasano ni Iskay? Day tangarot ti problema tatang. Diyan mo, no kasano nga ibagak day tayo ka ni Iskay. Ay, ingkalata ka saon. Tapno saan namang namnama iti ingkarim nga ikalaysam. Akid daw ka iti pamakawaan iti inaramid mo. Di kan tumo nagpampanunod. Sakpay anang iwayat ka iti adang. Uri ang babawiyak. Ang naladawan ti amin, tatang. Harold, nasayaat mo't na nagpakita ka kanyak. Kailiw ka una yun. Kan, aday bagakan ka. Anya day ta? Aging gayta. Saan pa'y asimbang pati binulan ko? Masikugag, Harold. Anya? Apay anak higtot ka. Agkalay sa tamot ako nam. Uray simple la akasar. Pasensya ka ni Sky. Ngam ilaklakad minti papeles may nga agkasar iti boss ko. Anya? Nabarta kami nga agpadpada. Ket adda na pasama kada kami. Kinuna nang itakdar ko. Ket iso ti makamo iti magastos para iti kasarmi. Mabuti nga ngamin. Tamang ano niya tiramidan na kanya ka. Anya? Kasanuak nga rod ita na Harold. Kasano ti agbalin nga anak ta. Abay anaaramin mo kanyak ti kastoy. Kunak man no ay ayatan na. Ay, ayatin ka. Ang nailawan ako ni Sky. Pakawanan ako ma. Di ka matanagan. Mang tudak iti sustento iti agbalin nga anak ta. Saan ko abay-bayan? Tay talaang ti maibagam. Awan na nagka itibain. Pakawanan na ki Sky. Di na ko magurahan. Diyak talikod ang tisikog mo. Gaputabak nang tibos mo. Iso mas pinilim nga mitisyak. Pumanaw kan di kan ang pakpakita kanya. Kan lipat ang matan nga adda anak mo kanya. Ay, nagkas ang matanday ta na pasamak kan ka anak ko. Apay ngamin nga intulok mo nga adda mapasamak iti nagbaitan niyo ka ni Harold. Aklo na kadakkalabindot ko, nanang. Ngam awanan ti maramida. Kat,
Anya nga ron ti planom ita. Nanang, jakon kayat ditoy. Amo ni Harold ditoy. Kat mabalin na ti umay dito iti anyaman nga oras akayat na. Agawit ako man iti probinsya. Jak kayat nga ipakita kan ni Harold ti agbalin to nga anak mi. Hala, dukas ta ti desisyon mo anak ko. Sige, sika nga ron ti makaamaw. Mama, apay asyak laang tawan papanay di school mi. Anak, dimot ko nak asaan mo pa'y amawatan ita no ibagak ti rason? Maamwam tumatlang intun dumakkel ka. No apay asaan ta akadwa ti amam. Anda kumamat papak Anyan aya dahito nga anak ko. Uray no awan ti papam taadaak met amamam. Ken ada pa'y ni lolam. Iso nga awan rumbang asapulam. Saan ka amatanagan? Taipaay ko amin nakasapulam, anak ko. Thank you, Mama. Gaputa love na. Amom ka di love na love ka man. Wen, anak ko. Amok dahi ta. Kat ikarim kanya ka, nga oray awan ti papam, agsingsingpat ka kumaakanayon. Wen, Mama. Awan ka di ti planom amang yam-am mo kan ni Elisa iti pudno nga amana. Iti anya pa lang agapo, nanang. Mas pinili na tibak ng abos na. Iso akaya ta sa wanday ta. Awan patagmikan kwa na. Yuwan Ngam, saan aya akarbangan mat ni Elisa maam-am mo ti amana? Diyaka mo, nanang. Kinapudno na. Masyanak matlang iti anak ko. Nga awan mayam amukan kwa na nga amana. Mas asyanak nga ron mat iti apu ko anak. Ngem no talaga akayat kumaamakita ni Harold ti anak na. Apay addi naman la sinapul apulos. Ay, huwan nga ron Day tamot ti kamalina. Aging kakadiita ket awang plano mamang biro kada iskay kan ti anak mo kan kuana, Harold. Diyak mo tatang, nurumbang nga biro kakida. Amo ka din akong mapakawan ni iskay iti naramid ko. Natural la makaunget ken ka, gapot da basul mau. Ngem ti anak kayo ti pampanunutag. Kaya't ko kumamot ang makita ti apo ko. Oray siyak tatang. Kaya't kumata na makita ang mga numaamuan ni Obre kat makapungtot. Nagbalin na nasayat ni Obre kanyak. Ken inpayanak mat iti anak. Diyak kaya't nga oray so kat agsakit tinakam na kanyak. Ni Apo Diyos langan ti makamo. No agsabat pa iti dalan mi iti anak ko kaniskay. Wen sanan. Mami, kayat ko kumangagpasyar tayo ita. Mabalin ka di? Ado ti asikaswag ita iha. Mabalin ka di, adwa kayo laangan ka ni dadim. Kanya ka kadihani. Manipod balasang ka. Puro ka trabaho. Ikam ti bagim iti ina na. Adamot mabalin mo nga ibaon ang mga ramid kadagiti rumbang nga ramidem. Winmat ngamin, mami. Kayat ko akadwada ka ni daddy ngagpasyar. Pag may sandak man ako nakon. Alan mami. Please? Alaman laangan. Amok nga awan laban ko kada kayo adwa. Yay! I love you, mami. Sa dino ti umuna papanantay oh. Sa dino ti kayat mo te si anak. Kayat ko mapantayo pa nga umuna iti park. Daddy, mami. O sige. Ijay nga ron ti umuna papanantay oh. Di ka overtaken, Harold. Ano masabat tayo? Unay meten ti kastoy napasama ka.
Lamlamayan na dagiti dadakkel ni obre ti bangkay na. Idinto tag nga ngabit maddaharol kan ti anak na di ospital. Kahit saan nga mau, no kaano ang makaringda. Ay, Diyos ko, kasyam kumamot adag iti agama. Sapay kumata makalasat daken patay. Sapay kumata makita dapay ni Obray sakbaya maitabon. Anak, sipod pimusay ni mamim. Kanayon mo ta nakasta ka. Naliday ka kanayon. Sana mabalin nakasta ka latan, iha. Kanayon langan na ti katulong ti kadkadwa, Daddy. Oray sika. Kanayon kamata na busy. Pumanaw kay ti agsapa. Kat rabiin na sumangpet ka. Naskan ngamin nga si kaswag ti negosyo ngayon bati ni mamim kadata, anak ko. Kailiw ko na yan ni Mami, Daddy. Diyak kayo ti kanayon ngagmay-may sa diti balay. Akatulong lang ti kaduak. Kaya't kuwada kayo ka ni Mami ti kaduak. Masya anak ko na yun ti anak ko tatang. Diyak mo ti ramidek. Biro ka munda iskay kan ti anak mo. Ang mga no iso dati makatulong kan ka. Ha? Ay, kumusta ang tamat ngagpaison dagiti aginak? Awandan iti sigod ang pagnanaadan da. Kabaalam ida sa pula no kayat mo. Apay-pay ang anak pakita ka. Pumanaw ka. Pangasi, Miss Kay. Ikan na kumay tigundaway ko ngagpalawag. Adda kayat kung ibagakan ka. Panangkunak. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Si aasawa kan. Iso asaan na kamin ariribukan iti anak ko. Umuna iti amin. Kayat ko tiyagkid daw iti pamakawan kan ka. Gapo iti nagbasulak. Kayat ko amamuam apulos adi ka na pukaw iti panunot ko. Tao akla nga makaaramid iti basol. Uwan kayam. Natayan ni Aubrey. Anya? Kitaging kita. San pa'y lang anaaklon ti kakaiso na nga anak mi ti ipupusay nan. Iso akanayon analiday. Anya? Katita, anya ti kayat mo ang mapasamak? Kaya't kung ituloy ta tinaputid a relasyon ta. Para matlang kanilis ang anak ta. Ken para kanitay sing anak ko. Ikan na kumay ti gundaway amang sulnit itinagkuranga kada kayo. Nagpakpakasyak apakawanin na kuman. Sige. Pakawanan ka, Harold. Para kadagiti ubing. No ni Apo Diyos tupay kat mamakawan. Siyak tulakit din at taulaang tisaan. Jack ilibak nga aging gaita. Saan pa'y anapunas ti panagayat ko kan ka. Oh, agyaman ak iskay. Nasaya at tunay ti mamakawan kadagiti nakabasol kada tayo. Nang runa no may pakita no may panagnak dayta babaan ti aramin. Alagagiyam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagina, ititunggal maysa.